E pa dobro, kaže naša Nataša, zato mi i u nastavku nastavljamo sa sjajnim pričama o baranju ruke. Nije vam zasigurno nepoznata sportska disciplina, ali nisam nešto sigurna da ste čuli za jedan novitet koji je stigao u grad, zato ćemo sada upravo o tom novitetu, o klubu koji nosi naziv Prva ruka i upravo njeguje ovu sportsku disciplinu na čelu svega Damjan Milovanović, koji je prije par mjeseci pokrenuo ovu priču. Interesovanje ne nailazi na kraj i zato je naš gost. Dobroveče, dobrodošao u studio Centra Dana. Dobroveče vama i vašim gledalcima. I evo, kao što sam ja to i rekla, obaranje ruke poznata nam je sportska disciplina. Čini se onako i jednostavna, ali mislim da se dosta toga krije iza te jednostavnosti. Tako je, ono što mnogi ne znaju da je obaranje ruke zapravo sport odvojen sam za sebe, on dakle nije neka podkategorija drugog sporta. To je tako na svjetskom nivou, doduše kod nas u Republici Srpskoj još uvijek to nije uopšte prepoznato, niti kao podkategorija, niti kao odvojen sport. I to je možda bila jedna od prepreka zašto se do sad nije pojavio klub, ali evo mi smo Udruženje građana koje ima u svom nazivu klub za obaranje ruke i koji u svom statutu, u ciljevima navelo afirmaciju sporta obaranje ruke. Tako da mislim da smo prvo udruženje sa tim ciljevima u Republici Srpskoj. Ali sam sigurno da će sada prepoznati ovu sportsku disciplinu. Čini mi se da je čak i olimpijski sport. To će biti olimpijski sport 2032. Sve to još uvijek nije potvrđeno, ali mi se nadamo i jedva čekamo da bude. Pa i da Republika Srpska ima svoje olimpijske. Tako, do olimpijske. 2032. možemo da napravimo jako velike stvari i da napravimo možda olimpijski tim koji će ići upravo iz Banja Luke, upravo iz Republike Srpske, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na olimpijadi. Prva ruka kako je nastala? Pa prva ruka je nastala, moramo se vratiti možda nekih 4-5 godina unazad. To je sport koji je, ja sam pratio mnoge sportove, borilačke sportove, košarku. A zadnjih 5 godina je obaranje ruke na svjetskom nivou, jako ga mnogo pratim i obaranje ruke je nešto što me na neki način zaokupiralo. Htio sam da počnem to da treniram, međutim, posljednje 2-3 godine čekao sam da li će se negdje možda otvoriti klub, kako uopšte početi to trenirati i početkom ove godine prijatelji smo nagovorili ajmo mi otvoriti pa ćemo vidjeti onda gdje će nas to odvesti. I evo, otvorili ste klub, gdje se sada prostorije nalaze. Tako je. Dakle, sva procedura je išla veoma, nismo nigdje žurili, veoma lagano. Znači, prvo smo registrovali udruženje, onda smo se bavili proljeće, ljeto, nabavkom opreme, pronalaskom prostora i od oktobra smo počeli konačno sa terminima. Prostor se nalazi u Obilićevu, Cara Lazara 9, radi se o novootvorenoj teretani Splinter. To je vlasnik teretane Dejan, koji nas je prepoznao našu priču i kojim s ovim putem zahvaljujem, što nam je dozvolio da svoju opremu instaliramo u njegov prostor i da zajedno pravimo priču. Dakle, zajedno do olimpijade. Zajedno do olimpijade, a ko će sve sa vama? Koliko sada članova imate? Sad imamo 15 članova. Pa super, tek ste počeli. Tako je, tek smo počeli, od toga od 15 članova možda smo nas trojica otprilike tu koji smo zamislili tu ideju, a ostali momci su se priključili. Treba bitno napomenuti zbog nekih budućih članova da su to sve jako normalni momci, odlični momci, da je druženje fenomenalno, da smo okupili jednostavno svih profila ljude. Tako imamo recimo programera koji je ujedno i pčelar. Imamo, na primjer, profesora u srednjoj školi MUP-a, fizičkog vaspitanja. Onda imamo doktora medicinskih nauka. Tako da raznih profila. Imamo mlade preduzetnike, 19 godina, momak koji radi 16 sati pa Gavrilo dođe na trening i tako dalje, da ne nabrajamo. Međutim, ono što je najbitnija stvar, naš mentor i naš član je Ljubo Krstić. Šampion? Šampion, apsolutni Srbije. Dakle, mnogi ne znaju, ali to je momak iz Bijeljine koji živi i radi u Bijeljini. Ali se takmičio. I on se takmiči u Srbiji, za njega on je veoma malo prisutan na internetu, on samo radi i trenira i takmiči se, ali kada je čuo za naše ciljeve i šta želimo da postignemo u Republici Srpskoj, on je obavezno rekao da će nam pomoći i on je bio, da kažemo, tas na vagi da i krenemo u ovu priču, jer bez njega ovo ne bi imalo smisla. Sada, svi znamo obaranje ruke i kako to izgleda i ko je na kraju krajeva pobjednik, ali mene zanima
različite tehnike, pominjao si mi to ranije, potrebne su da bismo bili prvaci, da bismo bili odlični. Kakve su to tehnike? Pa, pazite, to izgleda veoma jednostavno na oko. Međutim, to treba malo da se sport duže vremena gleda, da se tu počnu prepoznavati različite tehnike. To se radi o 3 osnovne tehnike koje imaju dalje podjele na ostale podtehnike. Ja volim reći da je sport obaranje ruke jednako kompleksan kao i tenis. Jer i u tenisu imate, znate, osnovne 3 tehnike, backhand, forehand i servis, tako i ovdje imate top roll, hook i press. Za sad nemamo srpskih prevoda na tih tehnika, ali to je opšte poznato i usvojene su te 3 tehnike kao tako, znači top roll, hook i press. O kakvim je, malo pobliže nam objasni, kakve su to tehnike? Dakle, svaki vježbač obaranje ruke ima svoje prednosti i mane, zavisno od fizičkih predispozicija. Sad nekom više odgovara press tehnika, nekom top roll, nekom hook. Top roll tehnika, to je tehnika kada napadate protivnika u šaku. Dakle, idete preko top roll, znači idete preko šake protivnika i tu se obično napada zglob protivnika i tu mu, da kažemo, najslabiju tačku otvaramo i završavamo protivnika. Sljedeća tehnika je hook. Tu idemo, dakle, tu napadamo biceps protivnika, dakle ne napadamo u šaku, već biceps i to ide tehnika otprilike, ovo se zove supinacija i napadamo protivnika. Dobro, evo nekih tehnika. Da, sljedeća tehnika je pres, a to je kada ramenom napadamo protivnikovu ruku i završavamo. Koja je najzahtjevnija, a kako se određuje i ko će koju koristiti ili zavisi? Pa to obično postoji jedna teorija da prvi put kada obarač stane za sto, ono da ne zna ništa o obaranju, kad mu kažete kako bi vi oborili protivnikovu ruku, otprilike on tu već nalazi svoj način i onda mi prepoznajemo šta je za njega najadekvatnije. I onda ga gradimo u tom smjeru. Naravno, gledamo i dužine ekstremiteta, šake, veličina šake, dužina podlaktice i onda se potom određuje. Dakle, nije jednostavan sport, treba doći i probati i naučiti nešto o tome. Ali je definitivno nešto novo, zanimljivo, nešto drugačije što je zaista podiglo pažnju. Mnogo se priča ovih dana o ovome. Pa drago mi je s tim da i to mi je veoma drago zato što je jedini kanal komunikacije je samo naša Instagram stranica koju onako skromno objavljujemo informacije i vidjet ćemo sada kako će ići dalje. Evo, govorili smo o tehnikama. Ja sam mislila da je snaga presudna, ali nije, znači tehnika je. Pa pazite, kao u svim ostalim sportovima, bolje je biti snažniji nego slabiji. U bilo kom sportu. Sad, naravno da snaga nije presudna, tu jest ljepota ovog sporta gdje, što je mene privuklo da ga gledam, gdje sam viđao ljude od 130 kg koji bivaju poraženi od momaka od 70 kg. Tako da sve je to individualno. Imate li ženu u vašim redovima? Za sad nema. A zašto? Mislim da niste promovisali. Pa generalno na Balkanu nije to toliko popularno među ženama, međutim ono što je bitno naglasiti, mislim da postoji malo predrasuda u ovom sportu. Obično ljudi misle da moraju biti veliki gabaritima, dovoljno snažni da bi se bavili. Međutim ne, na svjetskom nivou postoje mnoge kategorije. Dakle, čak idu u kategoriju u 5 kg, 75, 80, 85, 90 kg, žene, muškarci i starosne kategorije. Juniori do 15 godina, juniori do 23 godine, juniori do 18 godina, masteri 40 plus, 50 plus, 60 plus, 70 plus, čak ove godine 70 plus. Tako je. Interesantno, recimo na svjetskom prvenstvu ove godine je drugi na svijetu bio čovjek iz Srbije. U 70 plus. Zaista svaka čast, pa voljeli bismo. Hoću reći, kategorije postoje i mi, evo, ovim putem poručujemo ako koja žena ima zainteresovana za sport. Da, obavezno dođe. Neka dođe jedna, pa neka doći će možda i druga, pa ćemo imati dvije sparing partnerice, da kažem, pa ćemo graditi priču. Evo, odlično, nadamo se da će neko biti motivisan kada pogleda emisiju, da već sutra, pošto je sutra petak, imate u 9 u 21 čas. Utorkom i petkom od 21 čas u teretani Splinter su naši termini. I kako izgleda jedan trening? Pa ovako, zavisno u kakvom su stanju ruke. Znači, prvih par termina je bilo onako teško za momcima da apelovati ne smiju ići svom snagom, jer generalno ruke su mala grupa mišića, jako brzo se zamore i onda nemate kontinuitet. Ako kažemo 8 termina, recimo mjesečno, moramo se čuvati. Onda jedan trening, po nekom pravilu trebalo ići jedan trening snage, drugi trening sparing i tako dalje. Jednom mjesečno možda sparing sa 100% snage, otprilike. Dakle, imamo posebne sprave
Ono što je recimo zanimljivo, ljudi misle da vježbamo u teretani, kada gledaju vježbe snage u teretani, da to se direktno aplicira na sto i na snagu obaranja, međutim, obaranje ruke je jako specifične pokrijete Da, evo zahtijeva vidimo ih, i što je tako, jako zanimljivo, da. zaista. Evo upravo na snimku je apsolutni šampion Srbije Ljubo sa desne strane i on sada... A koja su tehnika? Evo, ovo je sada, ovdje imate, ovo je zanimljiv primjer gdje vidite, ovo se zove slip, kada isklizne ruka, evo sad ih vežu u strep. Dobro. Ovo je otprilike top roll tehnika, dakle, A ovo su evo momci su na snimci sa treninga. Momak sa desne strane je Ogi, on je student elektrotehnike i on nam je trenutno najjači u klubu. Tako da, znači... Evo ovo je recimo profesor iz srednje škole, I ovo Srđan. je primjer jednog treninga bio? Tako, ovo je primjer jednog treninga, da. Evo, ovdje možete da vidite šampion Ljubo na Kupu Srbije 2023. Tako da, veoma interesantno. Zaista jeste zanimljivo. Da. Pa evo, mislim, nadamo da će zaista ovo da u Banja Luci zaživi, da će tih 15 ljudi za mjesec prerasti u 30 i tako dalje i da će vam te prostorije poslati male. Pa, za sad imamo obećanje od vlasnika teretane da možemo širiti termine, tako da za sad su 2 termina dovoljna stvarno, ali vidjet ćemo. U redu, Damjane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam puno što ste nešto novo donijeli u Banja Luku, pa se družimo na jednom treningu. Hvala. Jedva čekam.